Manunga Memorial Veteran Tournament Inter-District Inter-VC Kolasib District video upload tour hey kan neih lo maya video hian o te kan da nok nga video meron thon lau mai hey alo mom khop mai tuna hian an soidanin 3-1 in project Veng in man throi mek ani second half top nai to nia voice over in hian in o hi edit na hian kan tel chho me nge ka o hi video man thon trim awang pon kalom khop mai team thatak an ni ve ve a rorela side out thakop mai pufakan choina tea ken da lu jeu kopan clear pop mai huna tam to lo ani awame thiwan in man roi me kan yak project hianin champion na kongain hong zau to viau ni oma champion hin cheng singa an le trophy ania runner up in cheng sing thum le trophy individual prize cheng sang ni le trophy don boko chu best player best defender best goalkeeper tiang chu chiang sa ngai category dang kha til don em ka chi lawa puma hingan ron bor lut thak khop maya hak te ten uma mara chu ro ren side out thei tlo pufaka agya kon ron nor bio nangin project la pangin clear pop to ma sapaten ball thazet mai pe phaya tano keeper mingan rondal phaya an bol longa luanga long ball semi-final akhan Diakkawn hian in kompui Veng lai te 2-0 nan ne project hian in Veng lai FC Veng lai veteran team te an ne ve boka an inkhel kha amonam khop maya Veng lai te kha min champion turan be se ni ve boka semi-final a project in an tuk thalo maya Veng lai team te kha kim lewin khel kha uyo me boka ni player poimo pathumla entel wangkhanin FC tekha kimlen kherani pufaka ball pet kal zela podividan thlangla banga video ka cross thazet mayoma mase khaman lo he chu sports meet atan culture kan ni bang hianin amuna khel ka ven ve man lo ko i khop maya edit time minute nga lo ma vất ố ấy toàn nói ạ
live stream kha Casper ngen te YouTube channel a khanin en tur oma nakina video kan upload hona hian lola an shelo pen kha kain lo in non thei don ani sarpate sot asang se ta bu yom ve sarpate tangkai khop maya playmaker academy nei tu ni boka khel la dik me maya ma minga latlan thei khop mai ni pawh kum som nga panga ni to a jersey half number ang chi khu kumani ngap te alo po mana ni ko je kon han nor na sak khop maya chu chan sam mo thei dawa sang ro yom le hak ten goal thuna chang san ya sang hriatrengna kha maro gola de kon free kick kan huwa rutlingan pedon ni apa uyum Wiming ha? Khelh zuta project Veng veteran team te Manunga memorial veteran tournament boy khanna champion anitani Lompoi leme runners up te Diakkawn VC veteran team te kan lompoi boka khelh mo nam tak lu me mane Kolasib Sports VC veteran football tournament submission di kali itu Thawhṭanni ya. Final inting tuhi Diakkawn veteran VC project rawn veteran VC teh neih project veteran VC dengchhuak lian champion neih final match man of the match puang ton ni John Sia man of the match
ผู้ชมเชียร์ final match hat trick siam pujon sia